Ka Umulong Presbyterian College West Jante Hills District ka balasdang ka jingle ka men lingku sngi seng nadu ka shitarik ubanai bahinya warajar arpulai kumjuru ka jingdap posnam ka jingya limti jongka bana jing shakri ha ka jingya day wat ka jingnang jing start ha ka arpui ter unai tung arhajar arpulai kelapan kutno ka jingle ka men jongka harangkat ka jingwan sakhilang udah beti CM ka sorkar jela usnya bhalang dahar kumukongsan UM Shela Retired Executive Engineer Health Engineering Wing kumuk sembut kongsan. Hagani ka singi ladon lang nadu ki bor penyat ka college kum ki dekor ka governing body principal ka college u AJ Lamba vice principal kong ai shulai ki nong hikai ki khana school bat ki ba la shakot sngoba uba singo balang dahar ba ya ro ka jinya lemti ka ni ka college uong ban penyat ki college hagi than nong kendong kamlong ka basuk nadu ban penbiang ka jing siu ki nong hikai ka jing don kam ba pher kan thop ki kamar kelas bat ki wei tang ba da ka jinga tli bat tri shitom ka umulong college kala la ban ya lemti hadu shi post na menta ukuburu halor ki jingduna ki college hapo rilom jantia khamtam ka jing khamnya ka kyang nang ba government college palhaban phia barka morning shift kumta ukuntu bam dei than ban khmilenti ka kam sarkar hanre ban persang ru ki we ki lat namar haba puli puthi kamut tang ban yo kam sarkar hanre don shibun ki lat yo kam nalor ban phairu shaki company lapan song shit shu ekani ka singi de ki jing rwa jing shat kumju ka jing ko Mr and Miss Umulong Presbyterian College kumju ka jing sami ki prize shakinong job hagi jing ko ba pher balapan long shwa kani kasi wan ki pri principals ki lene ki chairman chu committee jo or ki hakileng ora granding age jo or ki hak infrastructure jo or ki classroom jo or ki bonjai hari kita man ke challenge ko jo face man ki institution ko jo face haki wan ki bantang Handai karo em ki unity karo em ki yojna wala katela. Ye you cover up. Yagani challenge ko face bi yagani chapatu ligi system mura lai. Tanagaling yung am yo woni won so to ni em program ko importance ko program sa secretariat tanong yung ma po chnawa. In one touch kita ajan bo so pawmin ni mam yo asam hodam. Sa to chapau da ko college em kan wana e jingger ku ko jingger do. Tenang wa ya uman ke college ku pu haki por chi por depan mak ni pikajak wa miau ya bedu dap ni program ni ma ngadu ni step da pasio lo pa ma po chang wa jan khadi ji khadi khatsan hammi ya ni ba na cha ikam ida ni ba kata program moto hita le benta ko to chief minister takaro me mu man ke program ko ra bhe haben danga ni kite ki da hanim sam sam phere de ro wala me ma hini ni mesin emlang pi chiro sa tu jan wa ko won ni Kemudian kau ngomong ikut kino hikai kuman ku responsible, ngomong ikut principal, ngomong ikut ke balang, ngomong ikut sponsorship body, hanya kamju le kibai kipal to uman ki, you should be a collectively responsibility how you talk with challenge ki yong pi. Bun senior, naya kelam ki college ko berjalan Hills ki yongi. Ten emis ngau sorom yung pulpau kam ngino pi kemat, neba dunah gin frasa wara akiling wara. Hanya kini mangga continuous process hawa manlik institutions hanya wala katela mper hak jingla luti hijan jom yu biang sindon hakiling wala yuti dauman yu wada biang hak witrawanan kesngi ada pai HK no ba college daman hita lakam gino laya yu tor gila college ni ba wadi bon pi kena wadi nak classroom dak manu day shift ke morning shift hab change kami kita la kani tiaw ini would have everyone pernah berkata ke problem. Sao tu ki school ki jo, ki building ki jo, ki institution ki jo, handai karo student increase man lagas nem. Mduna go pass matric malos nem, nani go attend matric mau go pass, go attend matric minimum lamto o bakla to pra kunde pa jaru nem. Tu go pass ite you hagini nem go arli sultan ligis nem. Ki result ramiet ka. Handai cho kentu na kaling ewan kau nong ikmal biong pi. Juang wakacho man le ntau huni tau pasa ne bala jo kebi pa ya kasi ku declare ye result matric hal result matric mau ngi tuan gi course no jo kebi pa ha kasi ku mi result matric ku celebrate ka tai ku berkhale mi ka tai ku ngau si ala ka mam am kita ke mesin ku man challenge em gong tang pas da biang na terdapat dia ke first page yang kot kubor atau champion first division maximum yang mesti page doni
Bo besi wah ke next page and the second division maximum full page. La dapat dihak third division an mduna ya ke third. Dia cepat pasal lagi page. Kini memang ki responsible student. Hananya orang ibikat ni hagi ni kisi guru cek guru start ke pertai. Waktu yo first division ne yo kelas untuk masuk. Dan tu yo kita. Aru yo 80% le dan kerbe mulai sekolah cikgu bahar. Tip yo mom yo mana. Na lawan yo ke percentage ko biang kerja mangani have entrance begin si NIT go pair ke entrance exams. That is the challenges that the present student that we are facing now in the state and in the country as a whole. Mensuha pas ke metrik wan kut ku kre ne yung. Ma do tip ku ter pas metrik guna ke jobs da far la pa ko. Hai por mana pas engineer ni khawai pontisong pontita. Hanai karka ma anu yu bita. Ko pas engineer bon ku choda de kon. It's a job crisis. Tengah jo penyo jo kedau jo snen jo kentua. Hai tau gi youth kiongi. Hai tau gi youth kiongi. Jo bo ga encouragement wa hamdo jinkermen. Mempelai start ki bagi pai bi obese with government jobs. Focus hak private sector, hak private companies. Welcome to government jobs. Emi kanin rupa wajar wud hawa hanin kino kira sarkar state mikaliangi kuam so paulak belang populations. Ya fokus lepai kam kita benta mani go bakala. Relai bisiki terang state hai kuam pori India kiongi. Ki direct mari pas degree ki kim jo fokus government job. Nangkang fokus ki where are the big companies so that we will get a good pay. Kita tak ke fokus. Kita tak target yang student go start kini singgo kami. Na yu wala ke sarkar bunsin uyoik arpa arosan aja kasan aja untuk usuk. Hanya ramani ke challenges, ramani ke fighter. Hai company private sector na ong AP. Bo lepa atau when become ketika main sagini si udawan. Lepa wajar. Tapi minimum pay yang higher post. Udah jauh pay company digilax. Hanya hawa kalamite orang bonum sao tu ongi. Ima yo itang kure kam sarkar. Yo do 2000 la hoy ben. Hakini ki si 2000 yo bi. Chodi sket tang skram da udi. Igno mi kmat ko do face it ko do champ personally. Kita to ko di mano pa ba. Automat tong tang yo psia klik. Ai kasan spal kre hi. Eli jan kre ne ba mti ko ka manyem ke padio ki. Mem jo ki kita ka ba ka dik tulom dak ko. Hanya kuat akun tui di wajak kamu ni kebuah. Kan mau demikian fokus on all sector in all sector. From the first semester. Next is satisfied soothing.
second round